le voina thil pani kan unbox do na pakhat na chu hei hi nia Amazon atanga ka cha refurbish second hand ang dew nia chu JBL party box ania kan en chin pot ang kalo hong sa ma se kala phor chuak mi lawa kan phor chuak chin ange hei hi ni ta ni thare udon khop mai nge bom a hian thil dang om cable hi omani gan nuksan vela ga hei ka ona rei to khop me ka en rina sound hi tra em maya du thu samina tha ani chuan kan en kwal vela nga lam hu big me lawa hi LED a eng theya nakina kan on china nga chumi control na chu ni ka ring hey Bluetooth ania hey bass boost hey track change na vela ni ka ringa anung la ma chun thil ro pui tak om lawin ka ria net la hian thil om ve nuala eng tinge ni hlom en chinila USB microphone guitar te popper thei ni hi chuan sound hi ka du tui em maya tu na ka man lai hi hei hi ania a che to a ti mayang a ro pui em lawa a rei ve to a sang ni som ni pat kum ve la mi kha ni to sang thum man chu ania chuan hemi pakhat zok hi kal thei to lawa tiang chuan a oma hei hi aman hi Amazon a sing khat le sang sari vel ania ka soi tong khan nge refurbish ni wang khan a tlom em mai ni chuan kan on chin don ni ko LED haron nga refurbish chu aware te po bal de bi ka ni he nia guitar ka per thina wang hian it like a guitar sound ni ka du lu em maya beng hi lo vir ve la glot to it la hian boss katana combo po neya masai music kan ngai thlang na chi ni lawa guitar per na chi ni zok ma chuan pakhat dang kan unbox le tur hi Flipkart ami so na chung kan ka soi chiang lawa athar man chu sing thum do na nia refurbish ka sing khat sang sari velin oma chu EMI khan cheng sang khat discount om le zela EMI in kala a chuan pakhat hi power bank ania 1000 mAh hi ka chana rei to 5000 mAh ni ka zin na sa se ka mang tang kai khop maya ma ro chu ti sual ga neya hemi laptop charger hen ka charge thina nge achak zok ka tia khami han charge khan charger pa ga hian charge thei to lo ni amak lu tuka chu wang chu laptop charger ken kwal reng mai nga boi thang lu tuka chu wang chu na thar te zok ol sam si ka cha ni tuna kan lo hong chinang kan muang hian lifelong company nia Zen Church bokani power bank nia ei po hi cheng sang khat man vel ania discount line ka leya discount lai hi bagana Amazon Flipkart Axis Bank ania 5% hi discount ze prima discount lai lo pekin eng huna po discount lai leya 5% lo discount le bok chuan man la bi ke me mani hei hi a versatile ro khom maya an review hi ka mu zo chu wang cha ve chu kan ya ten kan hong chin nga
at te compact mai ne mami ne ka chon hei an khai kin la 500 mAh chu zinna ka zinna sa sia ken kwal hi anuam lo mai ni hei hetlai hian micro USB oma ngei Apple charger oma chuan type C oma type A omboka hei type A hi ama charge zan po hin man thei ngal ni chuan hemi ol sam ne mem je hian ama hian where te hi om sa ngal veka hemi charge na cable hi om sa ngal veka rana pai chuk ka ngai om lo he compact me ti hian ol sam takin man thei to don he charge percent po alang ngala 74% ania trying ti chuan Flipkart omni tlai po hi lifelong 2000 mAh po ma se 1000 hi in tlom hle deuh hleka wang hang kala zoka 2000 kha chu han to le deuh hleka chuan hei po hi ti hian lo om renga nakina kan play chidang tebi hei zok hi a hlui zok hi in hnuai TV connect nga chuan hei hi hlangai thak nan te kan hmang thin dawn ni laptop a kan connect nga ta chuan projector a po connect theya kan hla moi deuhin rinal deuh kan ngai thave to dawn ni hei hian ri chhedewa ka ngai thak na rei to me a chuan thadewin kan ngai thave thei to dawn ni thank you guys